clear tu le ngai thatu te kartop inrin ni chibai le vek ule tunruma chun nisan Bundesliga inkhel result pakhat atangin bul kan tran anga kartop inkhel tur fixer te ba ka football thuleng te thlirangai thla khona in nei le donang o nisan ma khan Bundesliga game poi mo tak khel ania Erik ten Hakan achua santak Bayer Leverkusen chon point thum an hlo chuaka an khingpui Frankfurt chu goal thum goal khatin an ne he inkhela hian Leverkusen team tan Grimaldo chon minute somna ma an hroina goal a khunga minute somni pangana Patrick Schick chon an goal ni na a khung le second half minute somnga pahni na uzun chuan Frankfurt tan an sipur aron su thena goal lu no reilo te minute somnga pakuna Leverkusen player Robert Enrich so red card mangno chu ania Frankfurt lam an phur zui le amai ro chu annor luat torin hun top ma shat minute som ko pariat na Grimaldo chon Leverkusen tan a goal ni na aron khung le ya hemi ma shat hian Leverkusen player Fernandes chu red card mangno chu ani boka heti chung hen goal khat an khung bel le ta tho ane Leverkusen hen goal thum goal khata ne na changin point thum an hlo chuaka Erik ten Hakan achua santak team hi table thar bera po khelthuma point linen pasarina anin suan chawa Frankfurt hi point ruknen pathum na omen mashroi tu ni theina hun tha an nei an bo pel ta ane tual chung football inel na result lam hi inda vele donta ila nimin lama Mizo Premier League season som panina inkhel mu nom taka inkhel masazoka dinthar FC lamin point home an hlo chuaka damai mom team hian an khingpui SOS FC chu singa faingotin an sop Mizo Premier League a champion masaber team hi season kalme ka hian kan mel kan mule ta season po an mang chelo hle nimena mol puya inkhel mu nom taka minutes rate na le minutes som pariat na Laldan Moiral te chuan dinthar FC tan ma an hroina goal pahni a khunga hemi nu hian second half minute samruk pangana siram nun puya chon an goal thumna khungin minute samruk pakwana chuai thailo MS dongliana chon an goal lina a khung leya huntop ma shet minute samriat pangana lalrin tluanga chuan dinthar FC tan singa faya an chakna goal a khung zuile ane inkhel nong zoka season kalme ka cheche MMA Mizoram Police FC avandoi zoka antrang leya kaithar team sai khamakon FC chuan singa fai ngotin anlo sop RG Stadium ma inkhel mu nam taka hian sai khamakon FC tan suan ngai muana amuana chuan minute som thum pakona le minute som ko pathum na te goal akhunga lalnun zira an right winger chuan minute som li pakhat na le minute samruk pahnina te goal khung ve bokin an left winger Francis Malsom kimachon minute sam sari pathumna goal ro puibik akhung boka ti hian singa fai hne na changin point hum an hlo chuak ane ti hian Mizoram Premier League season kalme ka mashroi tu chu Aizol FC an la ni chhun zoma Aizol FC hian khelruka point som paruknen ma hroyen pahni na chanmari FC an la oma point som pathum anni hian an hlo chuak to pathum na dinthar FC hi omin point som pathum an nei to wa sai khamakon point rate chon palina omen MLS Kanan FC mai ba ka Mizoram Police le SOS FC ten an dot le ane inkhel result lam kal santa ila inkhel tur fixer lama lut chau donang o English Premier League lam atangin bultran don ta ila voin taidar nga tangin Arsenal team chon Emirates Stadium ma Nottingham Forest chu anlo mi khwal do na Arsenal team hian he in khel hen point hum an hlo chuan midang aya khel khata khel tam chungin mashroi tu anlo ni lailok theidon anne Nottingham Forest lam hi anchak ani ve thung chuan table hian point sari nen pathumna insuan chho theina hun tha an nei ve bokang heng ho ba ka hen zandar sari le chan ve tangin Bournemouth chan Brighton anlo mi khwal do na season kalmek mang thatok lo kan ti team pahni Newcastle United le Wolverhampton te in machon don boken Everton le Aston Villa te anin machon don boka
Crystal Palace le Sunderland te in matchonin Fulham le Leeds United te anin matchon don buka Zandar Soma West Ham United chuan Tottenham Hotspur chu anlo mi khwal don bok Zanlai pel dar som pahni le chan veya season kalme ka che chelo tak mai Chelsea chu Brentford mola anleng lut don na Chelsea hian hne na an chan chuan mahruai tu anlo ni lailok ve thei don bok Brentford lam ero season an mang thalava an chak ani ero chuan table hianin paruk na chhovela omdor thein hun tha an nei don ane heng hoba ka hin pathiani zanda ruk le chan veya Burnley mola Liverpool chu an leng lu don na Burnley kai thar team hitun din hona table sompali na ommekin mahruai tu Liverpool he point kwa an nei ve mek boka an chaklo ani ero chuan an hnoya kan ti Tottenham Hotspur Arsenal emo Chelsea hian an ron le pel thei don na he game hi an tan chak nge apoimo hle hang probability tanga han chut ero chuan Liverpool chakaring an tam hle Pathiani Zandar ko inkhel munom big clear tour don na Etihad Stadium Manchester City chon Manchester United chu anlo mi khwal don ane tundin huna hin probability tanga anlakin City chak thei na hi 55% angin an chuta United team chak thei na chance hi 22% anga chut ani ba ka draw result thei na hi 23% angin an da bok season kalme ka Manchester club pahni te hi an che thalo khop maya United hi tundin huna khel thuma point linen pakuna mekin City lam hian season an mang chezo ka khel thuma point thum nen som pathum na anom ve mek bok achak zok hi table an chho ve dor thei don na in khel munom tak ani arinom Manchester derby hi tum engamazat kanlo mutowa City lam tum chamruk pahni chak to hin United hi tum somriat an chak to thunga in ne to hi tum somnga pali an nei to ane anin machon masak ber hi kumsang khat zariat somko pakhat October ni thum khan ania hemi tum hian FA Cup United hian City hi gol khat ngotin an sop ane anin machon nong ber ero season liamta kha ania Premier League ka April ni ruk kumsang ni somni panga khan golom lavin anin ne to ka hemi mya che anin machon December sang ni sompali ni sompanga khan United hian Premier League ka gol khatin an ne bok tun nai season liamta anin machon head to head ta ero United an chung nong hret tenane chu tuna anin machon turpo hi boruak atang hle hin arinom Manchester United lama hian tundin hmona Liam Wangen Matthews Cunha Diego Dalot le Mason Mount chu an chhor theidon lo ni hin tarlan ania City lama hian Omar Marmous John Stones Josko Vardiel Phil Foden Savinho Maibaka Kushanov te chu an chhor theidon lo ti achiang bok City lam hian hliam an nga angreng khop maya hei hi an tor mai te po a hlo hle Spanish La Liga lama lu chho vele ta ila La Liga lama hian zanin dar sari le minute somli panga teibola ma shroi mek to Real Madrid so teibola som parukna Real Sociedad mola anleng lu do na zandar soma Athletic Club Bilbao le Alaves te in machonin zanlai pel som pahni le chanveya Atletico Madrid le Villarreal te anin machon don boka Pathiani zandar sari le minute somni panga Levante mola Antonia khelna Real Betis te chu in machonin zanlai pel dar som pahni le chanveya he inelna champion lai Barcelona chuan Valencia anno mi khwalang Italian Serie A lama zanin dar kole chanve inkhel munom big clear tour do na champion tum team pahni Juventus le Inter Milan te chu in machon donin zanlai pel dar som pahni le minute som panga Fiorentina David De Gea khelmek na chuan champion lai Scott McTominay le Kevin De Bruyne te khelmek na Napoli chu anlo mi khwal do na Pathiani tlailam daruk le chanveya Atalanta le Lecce te in machonin zanlai pel dar som pahni le minute som panga Milan in Bologna chu anlo mi khwal don bok German Bundesliga lama zanin dar sare Heidenheim mola Borussia Dortmund chu anleng lu do na Mainz mola RB Leipzig chu leng lu tin
Zandar Soma champion lai Bayern Munich changkai third team Hamburger chu anno mi khwalang French League 1 lama Zanin Dariat le minute somli panga champion lai Paris Saint-Germain chon Lens an mi khwal do na Pathian ni zan lai pel dar som pahni le minute som panga Rennes chon Lyon an mi khwal bokang Inke result lam chu kalsan taila football Thu Leng No lut chho donang o Tun trum chu AC Milan CEO Luina athu soi Galinian soi tanghen bul tran don ta ila Galini chuan AC Milan team a khana ka tho hun lai khan player that se pahni ka hmowa chung te chu tu dang ni lovin Ronaldinho te kha anni kha player ro pui tak chu anni nge ya an ro pui na hi thil dang lam tak a bok amai ro chu an that che emema eile in po kha an du hle Ronaldo kha mitam takin a thau chan kha anat na wang tin an soi thina adik na chen te po a umme amai ro chu khatiang tur kha anilova a in sum lo ve deuh bok ane inkhel zole inkhel mate point hil a renga Ronaldinho po aril ru apelo thin khop maya kan ma chan tur team te po kha a hrengai lem lo ane chutiang khop chon aril ru apelova ma se ni himidang lam tak chu an ni nge ye kanin khela field chunga chon thatakin anin lan le loisi ane chu wang chon anni himidang lambik anni ya mitam takin antiang hi chu anti thei ve kher lawang ma se anti danang hi enton tla kero anilo ti hin Galini chuan asoi thung Liverpool team en call make to Arne Slot po magei anseng lu don lo chungchanga zona zo ania press meet en ankom na hian Arne Slot chuan ani hi senglu kan du nge ya amai ro chu kan ti hlo tling thei ta lo anne kan squad nei sa hen tu na chun kan lo ma kan malam hun lo ture ro kan soilok thei lo anne football a hen thil danglam a thleng thuta senglu te chuatir te po thil maktak awum thin anne chu football in akentel animia wa gei po kan senglut ngei tura kan nga ya kan thei ta lo anne kan malam huna ero kan team tan a khelang em kan malam hun lo tura kan team tan a khelang em ti ero tun din huna chon thil soi har satak anne kan team tu na kan squad nei sign kan hlimri viau ve ti in Arne Slot chuan asoi Ruben Amorim point to thar aron neya City machan tura goalkeeper aman tur chu Turkey international goalkeeper Bayendir ani tur thu asoi Ruben Amorim chuan likinang kan khel chhome ka ramkhat kan ni bok han en wang ta ula Lemens le Bayendir te hian an khel na mun tur hi anin chu angai do na tun din huna chuan Bayendir hi kan en sin phot don ane Lemens po hi kan malam hun lo tura kan goalkeeper poimo ani chhongei ka be seya chu kan be se na po chu ati hlotin chhongei ka ring bok Bayendir po goalkeeper thatak ania goalkeeper ro pui te kan soireng ni thei turin hun tha anei ane chutiam bokin Lemens po inkhel turin ain pe chho tran towa kan team tan goalkeeper tha pahni anni nge ka be se ti yen Ruben Amorim chuan asoya an goalkeeper chuak ta Andre Onana po akal na tura du sakna ahlan thu le an team ta na mitang kai po alani le mai thei thu asoi zoi bok Chelsea team en call make to Enzo Maresca point to thar aron neya Maresca chuan Alejandro Garnacho chu za an team ta na inkhel tura ala fit to lo thu asoi Maresca chuan ani hian thei top achwa me ka a thei top chuan te po hi kan za sake me ma chuti rolin za zain he team tana inlan tur le minute som ko chung inlan tur chon alain pe tok lo anne chuti rol chuan khelna hun ero kan pe ngei do na kan team tan mi tangkai ani chhongei tura ka be sei ti yen Maresca chon United tatanga an senglo Garnacho chungchang hi asoi Chelsea team legend John Terry point to thar aron neya Comin break Premier League a chon Liverpool champion le tura adu thu asoi tlat mai John Terry chon Chelsea tana lo khel to thin kan hiya Liverpool he champion ring tur chon ka du bi khau lo amai ro chu Comin break chu Liverpool hian chang nge se ka du saka kalau khel to thin te hi an thin rim lo tura ngai ta ila achan ber chu Diego Jota wang shim po hian Liverpool hian he choi moina don hi an phu ani
Liverpool team hi ka tran ngai mi lova amai ro chu Diego Jota ka za wang hrim poin he choi moina hi anni hian don an phuwa dongse ka du sakberin ka hria tin John Terry chuan asai Chelsea lampoin mithar an seng lut vele tange nge ya niza nama khan antlar malam thom chak an tumna konga Strasbourg atrangen Emmanuel Emega chu an seng lu thu an puanga mairo chu transfer kongka alain honlo awangin ani hi tundin huna chun antima ain lan don lova kumsang ni somni paruk transfer kongka loin hong tura an seng lu don ta ane Emega hi Chelsea muna Emega hi Stamford Bridge an jersey apot parlai te po mu ani towa ma se khel na tlapa hin ala khel chun zom zel ri anga transfer kongka aloin hon huna Chelsea hin alu don ta ane Chelsea hang kumsari dai contract an zia pui thu an soibok Mikel Arteta point thu thar aron neya an player poimo Saliba le Saka te chungchang an zona chu changen Mikel Arteta chuan anni hi contract thar zia pui kan tum me ka kan thei ngei po karing bok in biak na hi akal tluang ma tundin muna chuanin a mor kan bok chho thei trep to anne fans namte lom nei kan thlen chho trepa chumi chu anni pahni hian anti lo tling thei don anne kan tima anni hi mi thatak anni ya kan club history apo player ro pui tak anni reng towang contract thar po achiang hnai towe ti hian Mikel Arteta chuan asai Jude Bellingham chungchanga Xabi Alonso po aron tong chuaka Xabi Alonso chun an player in liam wanga chol mek Jude Bellingham chu aron kir trep to thu sayen October thatop lam vela chuan an team tan ain lan le thei arin to thu asoi Xabi Alonso chuan kan team tana mi tangkai le player poimo ber ani hi liam wangin a chol meka thil poi tak ani tundin huna hianin malam apan chho meka training po tlemin akal pui chho tran to ani fit zan tur le he team tana thataka inlan tur ero chuan October thatop vel kan nga angai do na November tha vela chon thatakin aron kir to nge yang tin asoi Manchester derby khel mai tura Pep Guardiola po zo na zo ania Pep Guardiola chon thil a har sakhop maya chuti rol chon hlau thon nei ro kan nei lo ane tundin huna hian Omar Marmosi rin ai takin ahliam annalawa kar eng mozat chol ngai ma se kan hlau thonang ro thil a thleng lawa khup liam wangin derby ai ro ain lan thei don lo ane aniang bok hian 8 nori le shirki te po anin lan thei don lo ti achianga hei hi boina tham chu ni ma se derby a hianin hlau thona kan nei lova United team tan mi hlau kan nei anga kanin siam that ngei po karing ti hian Pep Guardiola chon asoi Manchester United forward Jose Zirkzee point club thar anei trep to ni hin alanga Total Sport lamin atarlan danen zirte hi tundin mona Italian Serie A club Juventus lam chon senglu antum thu puan ania an forward Dusan Vlahovic chuak mai tur mun tluak luak hatu turatan Jose Zirkzee hi senglu antum don ane January transfer kongka loin hong tura Vlahovic hi achuak turangai ania chumi thlak tu tur atan chuan zirte hi Juventus lam hian senglu antum don ta ane Telegraph lamin atarlan danen Luis Diaz pohan Liverpool team kha chuasan ahmadain alotum to niin alanga Luis Diaz hi nipui transfer kongka ain hon masak tum khan Liverpool club ho tu te hnena chua adila hei hi media hnena apu ru lo hlau ane tundin muna an chua ta ka chuan hemi chungchang hi aron pu ru niin alanga khati hun lai khan Luis Diaz in Liverpool club ho tu te hnena chua alo dil dai to tinani chu Liverpool lampo hin shaldan kong anzonga City hnena kaltir antuma annilamin Julian Alvarez senglu antum ve thong amahiro chu Alvarez khan Atletico Madrid apan tathunga khami wangkhan DSC Liverpool a aumzuita ane amahiro chu transfer kongka kharta ka ero andang zo talava Bayern Munich in ansenglu tamak ane aum zeber chu tun transfer kongka kharta ka khan ani hian chu alodu hle towa ahmad sale po Ahmad Sazo ka po khan chu alo dil dai to tinani chu
padang dai ve tak Pep Guardiola point thu thar aron neya a forward Erling Haaland chu tha ati hle thu so hian khovela piang to zinga thaber zingami ani thu asoi Pep Guardiola chun hemi chungchang anzo na hi changin mitam takin season kalme ka Haaland hi ache thatok lotin an soi thina amai ro chu ani hi ani nang takha kan mu chhole trep to ani ni Haaland hi ke chun kadu emema ka team tana inlan tura kadu berpo ani rengang mitam takina Mizo thin chu Messi le Ronaldo in Haaland idu zo kemtin Mizo thina ka chan na chu o ti hi ani Messi le Ronaldo te hi min pe se Haaland hi la chuak don ta se ka phal don lova Mbappe ai point ka du zok ti hian Pep Guardiola chun Erling Haaland chungchang hi asoi English Premier League goalkeeper na hlen taka lo thok to David James point thu thar aron neya David James chuan Liverpool team goalkeeper Alisson Becker chu aron fakhle Liverpool goalkeeper Louis David James chuan han thlir tawang ila Liverpool team a kaloin lan to wang nilem lavin Alisson Becker hitun din muna chang goalkeeper thaber ani mitam takin Donnarumma aluta hemi wang hen khovela goalkeeper thaber tin Donnarumma ansoi ani amai ro chu hei hi thudik lo ani ya Alisson Becker nen chung khai khin chi anla ni lo ani Donnarumma hian Alisson Becker a thatna chan ve po ala nei lova kasoi omzia ber chu Alisson Becker hi khovela goalkeeper thaber ani ti hin asoi Chelsea lam tan po thulo mom hria tur awum ta Chelsea lam hian an player poimo Cole Palmer chu an chhor thei to tur thu puan anne Cole Palmer hi kan hria tang khan season tirlama Crystal Palace an machon trumin hliam na tak atuara tundin huna khami nu tang khan alain lan le mi alo anne karto pa Chelsea team hian game an khel tura ero aronin lan to turangai aniya Brentford laka Cole Palmer hi kan mu to nge arinom hemi chungchang hi Enzo Maresca point aron soi to anne First 11 changlo ma se bench atang talin aron lu nge arinom English Premier League club United in a senglu antum thu an sei chian tak Adam Wharton chu Real Madrid lama akal arinom ta zok niin alanga English midfielder hi tun din mona Real Madrid chon amana pau million somnga pahni an the chuak dak thu puan ania United team nena seizom lo man ma se United team nen seizom lo viau ma se Wharton hi Real Madrid ta akal mai arinom ta hle Dutch club Ajax roll tharte anlak chhole ta khop maya niza lama hangkum som pasari laka upa Jordi Mokiao chu English Premier League club Liverpool Arsenal le Manchester United mai ba ka Chelsea te chun andu thu an soi vele tatlat maya Premier League lama Mokiao hi kan mu thut te po arinom ta hle Arne slot point thu thar aron neya slot chon Federico Chiesa chu antima ahlim lo thu aron soi chiang tatlat mai hei hi achan ber tu slot hian atarlan danen UEFA Champions League squad ta tel ani lo wangin Federico Chiesa hi alom lova Arne slot hian ngun takin han bema se Federico Chiesa hi amin zo lo ni atarlan anni country tang khan rol thar ma ba keng tak nei engu moha chu UEFA Champions League khel tura tel ani ya Chiesa hi tel ani talo ani kha hemi chungchang hen slot hian Federico Chiesa hi mimal takin abia min tepo atum ani amai ro chu Chiesa hi amin zo talo ni yen alanga achuange nge tepo arinom chho ta khop mai Nottingham Forest en kolta poste koklu point thu thar aron leya Tottenham Hotspur in an bandan chungchang thu thar aron nei veta poste koklu chuan thil mak dang lam tak ani han ngai tu ta ula trophy hun engmazat in choi to lo nuwa in coach khan choi puita cheuse ban le ta thut ula coach khan mak ati hleng tur ani chutiang che chu kei point ka ma chhonna nikhat chung lom takin ka oma anu rei lo te angui takin ka om le ani Tottenham Hotspur khali ka han kanrel ru kan peto lo ti in thretlang anga Europa League hang kan thei top kan chhuat to anne Premier League club tam takte ai khan season kan mang tha zo ka achan chu table relegate lo che che ma ila
Premier League ka chun kha kan tumber ani pakhat le chuan Europa League kan Champions League khel turin kan qualify bok amai ro chu ban ka tok ta thawa thil fair lo tak ani tin asoi ve tlat mai Alexander Isak Newcastle United acho sandan chungchanga Eddie Howe po aron tong chuaka Eddie Howe chungkha thil thleng har satak ani keini lamtan po khan ahar sa emma Isak atan po ahar sa anga khatinga kan chel zui le kan chotir ta thosi kha ani tan po thil lo mom lo tak chu ani nge yang amai ro chu ani nen hin in huat na kan nei ran pa chuang lawa tuna po kan lain berenga in lom puina te po kan in hlan to ani Alexander Isak football nuam thitaka a khel hi kan du ber chu ani ya kan tima tho ho na thatak kan nei lai te kha angai om thin khop maya a khel na be tuna a khel na tlapa po nuam thitakin awa khel nge ka bei sei ani kan tima thil ro pui tak min ti saka no moi min choi puya Champions League min qualify pui bok chu he team hian a hriat ve anga ya a chuawanga alakalung oi lo ringot lovin kan team tana athil lo ti to te po kan hriat sak angai ani ti hian Newcastle United en goal make to Eddie Howe chuan asoi Magayan Crystal Palace acho sandon awanga an team coach lom lo tak mai chungchang khan thuthar aron nei ta deadline data Magai acho chuan Crystal Palace boss Glasner hian chu atum ni in thom aleng ani kha hemi chungchanga hian Palace team en goal make to Glasner chan thuthar aron neya last minute tak thil thlengkha aboi thla khop maya Liverpool team ha anchemuang ve deuh bok ane kan team in gai kol hi kan phuwa kan kol suita po hi kan lom hle amai ro chu media ten anthil soidang kha thil dik tok lo aniya Crystal Palace tran tu te tan kha thil nual na tham tak chu ane kha thil kha athleng tak lo ane media tena an soidana khan magai achwa chong kei po ka chu kang tin an vor dara kha thu dik tok lo ane gai kha chu po ni se hetla phi ka chu san lawang chu engtika ma athleng ngai lo bokang ti hian Glasner chon in soifia na thu hi aron nei ane Arsenal team tana loin lan to cliche point thuthar aron nei vele tareng maya cliche chuan Arsenal wing garahun le tuna Mikel Arteta hun chu ainan lo hle thu asoi cliche chon midang ang bokin tuna Arsenal team hi chu attacking game monom tak angkha an ni to lova tuna anin nga na ber chu set piece sa ani ringot towa hei hi afulo chang atam Big 6 team a inan zel thei tur hian anni hian theina chu an neya amai ro chu wengara hun laia an policy kha afu zokin ke chuan ka hria anne wengara hun lai khan ball pass a mu nom ma attacking game munom tak min chop chu sak thrian bok anne set piece ro an lo tok lo ve thunga tuna Arsenal team hi chu game moi kan tiang kha atam lova set piece ngor anin ngat to anne chuta chun hante tawang ula set piece in nga top nge game moi tak attacking game chu indu zok le ti hian ga klisi chuan asoi ole hati chin hatun trumatan chon ni le tamai se thlir tu te channel min ngai hlut sak thina in chunga lom thu ka sei tak meu ane like share le subscribe lama han tan min han lak pui le ta ula thungai nom tak te nen in mu chho le zel kan tum anga naktuk cholni a hian player football khel cho san to ro pui zet mai chanchin karon da le don boka chung te po chu min lo ngai ven sak le thau turin ka ngen chu ni e ole kar thar lamte naktuk lama te kanin mo chho le thau do nia